Dobar dan i dobrodošli na Zlatibor i na drugi dan takmičenja na Soccer Bet kupu prijateljstva. Završena je prva utakmica dana, Sutjeska Sloboda Tuzla 2:2. Sa nama je za početak trener Slobode Denis Karić. Denise, još jednom dobrodošli i čestitke na još jednoj stvarno fantastičnoj utakmici, možda i po najbolje od ovih 5 odigranih ove godine. Hvala na tako lijepim riječima. Pa utakmica dinamična bila, sama činjenica 4 gola, imali smo sve u svojim nogama, pod kontrolom i prvo poluvreme, međutim jedna nepažnja, jedna greška, malo te ekipa pređe centar i postigne gol. Međutim, brzo smo se vratili, postigli smo taj drugi, imali smo još neke 2-3 prilike, nismo iskoristili i normalno pad neke koncentracije, ponovo desi se da bude čist. Penal, sve je bilo igranje jasno, rukom, sudac jako blizu. Pričali smo i juče o suđenju, mislim da je i ovdje bilo sve. I danas idealno suđenje, znači za pohvalu svaku, da nema nikakve primjedbe. Mi smo imali svoje neke prilike, imali smo sve što sam rekao u svojim nogama, međutim nismo iskoristili na bolji mogući način, malo smo nešto osvježili. Danas i u početnoj postaji, malo poslije s nekim izmjenama, jednostavno nije bilo to. Nismo mogli da postignemo taj zgoditak za pobjedu, koja bi nas odvela u drugi krug. Međutim, evo sad čekamo sutra utakmicu Partizana i Sutjeske, šta će se izdešavati, znači gol razlika će igrati ulogu, znači Partizan ako dobije sa više gol razlike mi idemo, ako ne, Bože moj, vidimo se iduće godine. Sve je prilično jasno, tačno tako vidimo se mi sljedeće godine. Nije sigurno ni njima lako da odigraju 2 utakmice za 2 dana, poprilično visok tempo, sve vreme, možda neki mali pad u igri i usporenost pred sam kraj prvog poluvremena, ali opet imali ste onu sjajnu priliku u samom finišu i moram da pohvalim i golmana Sutjeske koji je odreagovao kao veliki, da tako kažem. Pa tako je, imao naš ponajbolji igrač u ove obe 2 utakmice, mali Mahmud Ali je imao tu priliku, međutim nije, ali prije toga je sam na kraju krajeva se izborio, presikao loptu kroz njih, je prošao gađao, pogodio za gol, tako da mu ne mogu ništa zamjeriti, htio je najbolje. Naravno. Nije, što ste rekli na početku, jako teško, nije to prošlo 24 sata poznavaoci fudbala, to malo bolje da nema za rekuperaciju, da se to mišići odmore. Kažu barem 48 sati. Tako je, od utakmice do utakmice, međutim to je taj nivo, ta dječacija, jako teško. Međutim, nisam danas nezadovoljan zalaganjem trkom, bilo je to što ste rekli i dinamično, na momente prolazili smo kroz posjed neki lopte, da gledamo taj neki zadnji pas na njihovu zadnju liniju, nije nam to često polazilo za rukom, međutim sve u svemu zadovoljan, momci su svoje, što smo mi zahtijevali od njih, odradili neki, kažem, sitne greške, Bože moj, imamo vremena za ispravljanje u toku priprema prvenstva za iduću sezonu, da budemo što bolji, što kvalitetniji i da dođemo opet iduće godine da se predstavimo u još boljim svjetlu. Hvala vam mnogo. Mi ćemo se družiti i nevezano za to da li ostajete ili ne ostajete dalje. Tu ste svakako, sutra čekate ishod utakmice između Partizana i Sutjeske, pa ćemo imati vremena da zajedno i gledamo utakmice i da se družimo. A ako se ne budemo dalje družili posle sutra, onda se vidimo sljedeće godine. Hvala vam. Hvala mnogo. Nastavljamo sa programom sa Zlatibora. Sa nama je trener Sutjeske Miloš Jovanović. Miloše, prije svega dobrodošao. Ti si ovde prvi put i Sutjeska je zapravo na Zlatiboru prvi put od kad smo se preselili sa turnirom ovde, ali je Sutjeska bila uvek naš drag gost u Stanišićima gde je ovaj turnir i počeo. Prvi meč, predstavili ste se jako lepo, nama je bilo zanimljivo za gledanje, vama je sigurno bilo i napeto i intenzivno. I Remi koji vas zapravo dobro drži u igri za prolazak u četvrtfinale. Pa prvo da se vama zahvalim na pozivu. Prvi put smo na ovome turniru na Zlatiboru, prvi put sam ja i prvi put je ekipa. To je nešto novo za nas, za našu mladu ekipu i za mene kao mladog trenera. Ta prva utakmica je uvijek malo teška zbog
određenih stvari, treme, pritiska, želje za dokazivanjem i tim stvarima, ali sve u svemu zadovoljan sam. Nisam zadovoljan rezultatom jer smo imali tu neku situaciju možda na 1:0 da svira za nas taj slobodni udarac koji je možda po meni bio u 16, gdje bi vjerovatno bilo 2:0 za nas i zatvorena utakmica. Ali ne bih komentarisao suđenje, to nije moja stvar. Vidjet će i on sam kad bude pogledao utakmicu da je pogriješio, ali ovaj rezultat nas drži u igri za dalje. Sutra igramo protiv Partizana, nadam se da ćemo i u sutrašnjoj utakmici pokazati da možemo da igramo, da znamo da igramo fudbal. Danas smo to na momentima pokazali, samom igrom na terenu nisam baš prezadovoljen jer mislim da možemo dosta bolje, jer ta ekipa, poznajem te momke dosta dobro i znam koliko oni mogu da daju. Danas na terenu nisu dali 100% maksimum svoga. Vraćam se ponovno na to da je prva utakmica, da su prvi put na ovakvom jednom turniru, da je sve to za njih novo. Pa, Bože moj, nadam se da će sutra biti bolje, da će sutra biti opušteniji u igri i da će pokazati bolju igru i da će pokazati to što znaju. Možda je malo umor učinio svoje, vi ste zapravo sinoć tek doputovali, a već jutro su morali da izađu na teren. A ono što bih voljela da naglasim da ljudi prosto znaju, jer mi ovde to znamo, vi ste morali mnogo da kombinujete i ovo zapravo nije generacijski ekipa koja može da se meri, imate mnogo više mlađih igrača nego druge ekipe. Svi su kombinovali, ali vi ste baš bili u posebnom problemu jer kod vas se i dalje igra, igrači su i dalje umorni, išlo je mnogo njih da igra za reprezentaciju i njihova sezona se odužila poprilično. Pa naša ekipa je sastavljena iz omladinske ekipe i kadetske ekipe, gdje je prvenstvo još uvijek u toku, gdje su igrači umorni, dosta njih je bilo i za reprezentaciju, tako da ima i taj neki faktor umora, a i juče smo putovali dosta, pa može i to da je neka otežavajuća okolnost što danas nismo dali 100% i svoj maksimum u igri. Nadam se da ćemo noćas dobro odmoriti, da ćemo se sutra pripremiti za utakmicu, da ćemo sutra pokazati koliko možemo i pokazati pravi fudbal na terenu. Najbitnije je da se odigra dobra utakmica, da budemo svi zadovoljni, da bude publika zadovoljna, da budemo mi zadovoljni, a rezultat nije u prvom planu, bitno je da se pokažemo kako treba. Hvala Miloše mnogo, družimo se i sutra ponovno. Hvala vama na pozivu, još jednom i sve najbolje.